Langwoku ahabar kanya kathar arong longle alam ki kiklang. Surihini da ke thomaningkan kuki pen kar biron ki thorahut rong pen benang si manja adung an relief camp donang koklo. Non ke pijo pen rong asoratum amena along lealong kachida mahut ke ahem fu klang roklo. Kumadne pangthek thek abang pusi inut sonju phangcho phan jor inghu dedlo pusi chini pon. Kanya kathar arong asar pen nang ke thandun ke. Kar pen kuki ron ki thorahut relief camp ke doa phi kumadne chojor chong hu dedlo. Lapen non abang ke longle ke nam abang fu sonju phangcho phansi chini chotlo. Kanya kathar rong isi kachikim kachirang kacheda mahut nang pasik sak dunlo. Rampan longle thengpi sitami papi longle derlo. Uthot rong isi chipang rum pet pen kachedam mandu pharla ahem kachikim sitami nang phang ho pi edlo puta haladak arad atum nang pachini dun. Lage kedam tang thang thang ni phai kretrok ani ningduk chipaklang pon. Ajat le nang hoy nang thupet sitame nili tumke labangso along le along pen ke che o thek thelo puta kanya kathar arong aradatum ningje pon. Lapen ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang mate tim karbyang long atum nanglang dun popasi ning thelo puta kanya kathar arong asar ningje pon. Lapen DPOA spokesperson Ranjit Kramsa Chief Person Vidya Singh Rongpi lapen ari sangho atum pen kaningje ke hemrit kipri ke claim ke ningduk piglo kebangji lang army KAC ahin pen respond available pute kachesong dengkonang kokpo lapen double pata semar aputhak SK Mondola tumaphan KAC pen insaiwek nangji puta ningje pon. News Desk report TK News. Le puthak mi tum han kachingwaji kumatum no nang hangke. Nang ching layok na ha he nang chingwai pi pelang la bangke. Ala kinam vek abang kinam vek abang la pen kiyor vek abang atu kitong pet pen ki la salam pajut heji ta ho chingwai beden le kita mabang model dah KSA tum sinang ipa, mahola kinam lor bang pen hala kiyo lor bang aphan lang li tum cipat hari dan ne punya amat alam pamit edan lah. Bedak ram tepi awan ni tum kido ceng lapu ke alian dan lelepin lang. Hala so ni tum kido ceng hala dak jok bhadur punya pali tum do jok bhadur idon don bhime ni pali tum do. Paprang ni paling tinggi do paprang ko kita ni tumli do phelo la so hot ali putulia le pin la asap o chanong kari pon rong anle lang ni tum do dam ki thal dam rong ga che seng dam la so phi ni tum nikan kep o kali nikan photrok dolo la pen ange la ni li dum thek mo chora tum puta chi kuri lo puta kuri det api non o koi thoi kukia ron pen aleng tum ki bohong tang le long ni tum ka che phere la ron pula pon ni tum da ipran imun ke che payok yi ke kinak so ma ni tum aphan nang plung phulon tu aphan relief kem nang wan lab lo la sarkar na tum aman tum relief kem do nang ko lo la so ki do phi ni tum da relief kem do ning kan ni ne do lang la so phi ko ma lo ne ki yor bang nang yor pi de lo anga ko bang la non ron ki yut mai ki yut rahut ni tum da i ro mi thang bang ado sura rong atum ne ki o tang long ke sidam long tak age tumda sidam nang pu ako wa phini tum sidam thulo lata ako alam klang thorok lata ka bang ke kinam tang long le tata ke ni kinam nong tang long le lo busa long li men pano na ko pa long li sa song yu phan jo si nam de busi ni tum phan ke nang pa ji thang lo long li ka chubia mohori tum la sini tum hem rit kirang nam lo la so ka chi kim ka chirang a hem a si tanang phang ho pilap la so ke napi ako non alam the thudur lilo la bangke ni tuma bangke do thai masih ka velo la so long le bangke sonyu phang chu ayale nilivi seta hodak nilipat thilo seta ni tumke la so long le bangke ni tumke kania ka thara to arat lo nili handa rong salo nili mata eri velo nili rana phan seta nili ta ke padu long na ye phan ke nili ta bor inang kokpo rana tum phan ka chi jin so yok nili ta nili phan na ba thilo seta nili ta claim hodak claim ci claim bom pada ki do thip long na po pulo tunta Kali non na ki lam kla kala ni tan ki long le kota bang ke do sita non ke nili ke ning avedon delo non na kota ta ku pon delo amasi non hopu manja KSA office ta meeting formasi hopu rawasa kuma ta ku don na nili ke non da ki mo he ni da ta
ke sini ni kita hukum meeting itu nanti lelo si non dak itu si nang itu malong dan ni lagi si nanti nang itu nakuan kisung kecitong nang buat kita tim karbiang long man kopini nang itu nang rabek nang jipu cuning di mata pondom. Oila non hem kipi pusta pini sarkari hempen seta pini nang lang panyima ba kuson ma pada padulongi panta nang boi nang thekima bo phan ma he nang tumahin an pen seta nang boi tungsi kimi pusing lagi nang tuman nang chu ba Joneri dan nang kokla na tum keyo ini ani ke kisung ke boy ke koi nang kela pula yo dak kathar mistira rong ke kania kathar rong non pende ke do kalilo sarpi pisar kosara kai pe sinon na ke do aku non na la sopen do bom lo ron mai nang le ron mai pen kukia ron Dijuaron, la sopen amasi relief camp de kopen, la sopen tayo, jirang thekere non jirang ji puapanta anke dak rong nang chikim poseta anke lem long li dam long li pomasi hem rita chikim thekere aku non ke do pathir nang si aku non ke nang chikim tu apike hora sanju kanjo bangke ne malong li kali Netuma long di netuma pota ke yoy netuma pota si kena si netum dak ke tu apa tinggal dak prilap apa tektor dong si kapla so seta yo non netum kiti sapi sarpupen so tektor long ke kapla ting si kianda si aku palur palaman ke nolap lo setan ke nasi dam lama nasi lama nasi niltu ke dam thai ta velo do thai ta velo angke ko nasi ili ke dam lama hokta angke hem usan na hokta long li ke bang chirai tang sai de lo prang pe chirai yo ni sinon ta chewang lo ako non ke bang kumal ni ke yo ko sita Jordan puta ha setan ke Jordan la pusta ka Yesu ba penini ya sanawi to ni nam delu sita nang thakan pu puta ningje kan ke ami thang si la kina madang an ke jirai long lap nai la son si son ju phang chu ke aning ma thalo la si hem an tanang pri lap lu la si nelitum nang litum e ke thek ma cho ri ma cho da tum sita e yo ni kal vi hian pu ke yang sudun nangi nangki landun nangi CM noi EM noi ajat seta neutron khan ajat tanang kerap ini pan kesi ahin penoi ajat penoi seta neutron pangke kibru karat pangke nang lang pi nang si kemilu nasi nang tum nang bori ite neutron ke nasi dam lama nasi dalam nasi neutron ke dam ya thai ta vilo ya thai ta sinang neutron ke nang rawek nang dak hab di lang ukra side laki nang rawek nang nasionally an si ningge ington ko dan nang ni tumlong la bang so long lia pota ke China ma pini nilitum Democratic People and Organization Alliance o asong ben sinilitum dak kanya ka thararong akisung boy buthak dakarat to makisung ke boy buthak nilitum na humri lo dang nang humri ben theklong lo right donor ke ba hem ke Sumju angso alang lisi alang nubilap kusiarang itu nanti kanun lok bangso hem ime jangria hem bendang lok hem cer hem blak bendang lok hem tun kado kawita palang nubilap abot si alang li laso ke claim authority umat logipi laken lo pan isi dan do sini kasi lo ari deng en ben lason ke claim abang ko pan ke dak ke besar nai alang li paning sai nai sini itu video ya song hin pen alang li to nilitum sarkar pan nilitum paman lo lapen adun chua bangke alang li dak sarlar kado e pantalang plot pen sila son iklem pasi alang li adai chitunai lapen ladak pisung
akapasung weg arat tom hanalang li dak janon hem region to gipia property loss ana buthaka alang li chipina po sini dum demand pun la adun thua bangke dak adung het thana do lagai manja thana do ladak manja thana tumta la son law and order situations nanglang ro kalong samai alang li tum thangak kalang ndirat abangke sining duglo la sin nona bangke la so buthak sodak daka inquiry badonang po labela so buthak sodak kang sai du nai sini tum law and order buthak kang adun thua bangke ladak 1973 in kan pen alang li tum daka chupuche rong chupkim halso radatum aphan lang plot pensi ladak tapregatum along li palar bidat bangkala king duk men yang bo alam atheli tum ki duk dat ki boy dat radatum bangke konat lo kedam po bini karbiang long hawar jong silang dam lo bote ke plang tum hapre hektor long le ke nam lapen ki duk la karat tum along le plang ithi bini la bang in tonte bari arbor bagan ka puli ben rang option sri la tum claim tu ki duk atunga bangke along le plang awe bom lo bini sai chu ki jia phan na lo kedam ili tum bangke jom cultivation ben sili tum ke kereng chana khai tum ta jom khitian da non ke claim thai velo athe la tum sinam lab lo pi hin jong silang dam lo te la tum non lada kania ka tharara tum kona lo kedam in ke tiger project singhasana homestier do apu hin langroi parai jong silang dam tiger project in ke lapu aku manja ben lapu apart lai lang dam lo te wildlife sanctuary aku lapu anung na jong silang dam thon suri apart long lang dam te elephant corridor kona to la hayara tum hala dak yong selang le tum dam busame hala dak pen ako forest tum plung lipo je to galang tum ki thir tang along le long la son ki vida da bang ke la ke ning duk pik alam kapot si ke plang kang tangrak jakong ge do tum la son ka chenne ga bang ke ning duk par pik lo la pen ni tum song hin pentame la tum phan pin rem pon lo la pen mo ke wang jilang apo la son ke plang de je phan ke claim de je phan le tum song bang karbiang long hawar long kedo anarat tum hadili tum chuning ri lo ke plang di pikat do ka be jakong ke tum ka yong sila son nang claim bom nang plang bom bulatan tum song op pen bang kala ke odai da check and balance la pen tum song ponji sadak pen al tum khap ke ponji la pen la tum dorkar bulatan tum FIR ka do ka be sam ni tum pi ponji pusi tini dipo ya song hin pen paklang pon la nang le tum theng no Longri krehini sar habe amai ahin pen MSc Pawan Kumar aphan sodak pen karbi customary lo karkana puthak pherang ke amai kangni nijang karbiang long arlo kedo dongkamukang rong sopi angkang arlo along karbi hemtun asai hemati longri krehini sar habe amai ahong pharla along pini longri krehini sar habe amai hin pen pherang ke amai ke phapon Kopili constituency MSc Pawan Kumar alangli nokbari alongri arlo kedo kheroni angkang arlo langmepi ingleng arong Sarmen Ingleng ahem bari the sining richo chujun arnam ke the chethok chijir kardom kardi ahut alangli karbi customary lo aputhak amahang lang ropen habe aham renalong habe aphan manpeng kachipida mahut pura hor kangleda mahut keng op chethon chokpen hor kipidam lasi hor kalilo lake nangkilang un elo pusi karbiang long aradatum kahon the arjudun long si tong sikot pen non amat longri krehini sar habe amai hin pen nangching dugrek nangji pusi sodak pen pini pherangke amai kangnia long than pachini news desk report TK news pini nilitum longri krehini sar habe amai hin pen kachi phanang kok mate kaching wai nang kok alam thegela puhinlo nilitum khiruni angkang nokbari along rialong langmipi ingleng arong siri sarmen ingleng ahem sining richo kachethok kachijir kardomarni krupli ahomasti mate IMSc Pawan Kumar alangli so sining richo karkli ka phejo along alangli kidun habe hamren along kedam alangli pirthe mate karbi khai phan matha thepin man peng chini nepin ason sinilitum media tumate pachi thang tumalong nilitum theklong lo lasi laso puthak alangli phan nilitum long rikreni sarbe amai hin penta labang so lamalun mate alang kichokchi alama kamabang nilitum along
non nini ni thamang bong chewang naing pusi nilitum chingbai chupathik ponlo alangli mithang mate alangli jirpo jirpia tum ta lason ke heno mate kertang pusita than po mine mate than the po mine labang nilitum pan ke chini dam de delo sita alangli panar ni kiting an ke inut bakarong asarolong mate inut bakah habielong ne asap so chok che chodlo mate ne chini ne delo pula so alama bang alangli cukubir dam naing mate map chang dam naing apolo sita nan anta alangli rong asar long da dam de habe tum long da dam de la so ke dam de da joini sinine tum pini chingwai chingsai alam ison so ni chuparai pon nang koklo jong sinili tum la angbong lan chingwai de da phi pachini de da phi alangli la ni ba ni thomang bong wangbe putang lote nili tum kar biaron kar bi customary lo ki ot atum anpen puthot sodak pen alang phan kangsai ponji phan sinili tum chuparai pon delo karto जितिया पूरा आमी सिलेंडर करिसे तितिया पूरा आमार एक्स चेयरमैन सोनगाम आरो जांगलिन किपगेन एटी मोर सैलरी तो एक बारो दिया नाय कष्ट आमी बिम इमान कष्ट करि आसे आरो फैमिली आसे प्रॉब्लेम एतु साबो कारणे आमी जाय पैसा खुजिबो जायसे हेंती 1 टकाओ निदिए एतु कारणे आमी हेंतर उपरत बहुत बिया पाइसे হলেও আজি আমাক চেয়ারম্যান খাইথাং ডংগেল আর জেনারেল সেক্রেটারি থানবই গুইতে হেঁতি যেতিয়া থাকিছে তেতিয়া পৰা হেঁতি আমাক মাটিখিনি আমাক ডকুমেন্টস এইটো ঠিকঠাক কৰিখিনি তেতিয়া পৰা আমি স্যালাৰিটো 9 মান্থস সামথিং পাইছে এইটো কাৰণে আমাক চেয়ারম্যান খাইথাং ডংগেল আৰু থানবই গুইতে হেঁতৰ ওপৰত মই খুশি পাইছে আমি 2016 পুরা স্যালারি পোৱা নাই হেঁতি কৈছে যে আপুনি UPRF কেডাৰ্ছত ফেকশনত গুচি গ'ল এইটো কাৰণে আপোনাৰ স্যালাৰিটো নাপাব কিন্তু স্যালাৰিটো আহে হলে হেঁতি নিদিয়ে হেঁতি থয় তো আমি যদি UPRF কেডাৰ্ছত থাকে তো আজি UPRF কেডাৰ সিলিন্ডাৰ হোৱাৰ পিছত মোৰ নাম কিলে নাই এইটো একটা ৰিজন তো আজি মই আজি লগে পইচা পোৱা নাই এটু কিলে হেঁতি হোল কৰি আছে আৰু হেঁতৰ খুচি পৰা মই আগত পৰা সিনিয়ৰ কেডাৰ্স আছে তো হেঁতি মোৰ পইচা ওপৰত হেঁতি কিলে এনেকা কৰি আছে মোৰ ৰাইটটো মোক দিব লাগে আজি মোৰ কণ্ডিশ্যনটো সলভ কৰি দিব লাগে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ UKDA চেয়ারম্যান সেক্রেটারি সোনগাম এন্ড জাংলেন কি কৰিছে এটো ভাল লাগা নাই আমি তো উগ্ৰপন্থী বা পার্টি গ্রহণ করে যদি আমার জাতীয় বা ডেভেলপ তো নহয় একেবাৰতে যেতিয়া গভর্নমেন্ট প্রপোজাল বিষয়তে স্টাডি কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে নো ৰিজনেল কাউন্সিল নৰেছ বুলি ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ ADGP অফিসত জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছে ৰাজনী সিনহা তেখেতে লগৰ পৰা পলাই আহিছে তেতিয়াতো আমি নিজৰ জাতি বা নিজৰ ইলাকাটো ডেভেলপ কাৰণে বা বচাবৰ কাৰণেতো আমি কাম কৰিবই লাগিব এইকাৰণে আমি চেয়ারম্যান বহিছোঁ সেক্রেটারি আছে গোটেই আমি অকলে মানে নিজৰ মনতে সেইটো চেয়ারম্যান হ'ম বুলি নহয় যিমান কেডাৰ্স 180 200 সামথিং তেখেতে আমাকে সিলেক্ট কৰি খাইথাং চেয়ারম্যান হ'ব লাগিব আমাৰ ডেভেলপ কাৰণে নিজৰ কেডাৰ্স কাৰণে সেইটো সেইকাৰণে আমি গ্ৰহণ কৰিছে এয়া Haumin Lun senior cadres of UKDA first batch hiyo UPRF আছে বুলি ADGP tat jai নাম কাটি দিলে যদি
UPRF ইনভলভ যদি হয় তেতিয়া সি নামত থাকি যাব যেতিয়া UPRF চিলিণ্ডাৰ চেলেৰি নাপাব তেহেতে আমাৰ লিডাৰ মিছ ইউজ কৰিছে বেংক পাছবুক জমা কৰিছে চবকে তাৰপাছতে ATM জমা কৰিছে তেহেতে নিজে নিজে ওলাই ল'ব চলাই থাকিব কেডাৰ্ছ কিছুমানে নাপায় সেইকাৰণেহে আমি বিয়া পাইছে সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট লগতে কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব আমাৰ নিজৰ কেডাৰ্ছত ডেভেলপ হোৱা নাই হ'ব দিয়া নাই সেইকাৰণে টোটেলি চেয়াৰমেন ছেক্ৰেটাৰী জাংলিন এণ্ড সোনগামটোক কাটি দিছে এইটোহে আমি কিবা ভুল গল্টি কিবা যদি হয় ক্ষমা দিব Stipend UKDA lamkai sungamto secretary Janglin UPRF dia amani chamta inaka pi hona hin stipend cho hung chu hung nai yong la ke ko mai dinga lu lo ham pa cho in bol ke le hi nga আজি প্ৰেছ কনফাৰেন্স কল কৰা অলপ পাছতে ইনফৰমেশ্যন পাব্লিচিটি কৈ দিব আমি যিমান যি কি কৰিলেও মিডিয়া পাৰ্টনাৰ সহায় লাগে সেইকাৰণে আমি মিডিয়া যিমান আহিছে সবকে ৱেলকাম কৰি আছে দে ৱেলকাম UKDA cylinder hi akonin tunichan geya hi salary stipend kamu khalo lai hen ganthe ti ala sunngam na hen jangden hen kai hau theo sanga ganthe ki ha thu hen ama hon che stipend ahunga ko na hama ho hen ni ajengo hen ahe la tua he atha chairman khai thang hen chating ale secretary thangwai hen ma hon hin lamkai wa ko na salary kamu tai ti ka ga sei do ai vida ka stipend kamu lo ham tu ni chana hi ka stipend kamu lo ka ji ka chang ka wa thei lo ka insung miong ka wa thei lo EPT le gen thei ta lamkai ho amasa ho na pu a sungam to na pu wa ET le ka stipend ACL pi wa isu ma tha pi wa hi cho hi lamkai kapu ve ti ibda sungam to tia pu sa aloi chapang yong oma athila umlo adam chang se ki umai wa stipend tuni sana kamu lo la ji kalung ana কিছুমান বাহিৰত এইটো পইচা বা কিবা ফেমিলি প্ৰব্লেম কাৰণে পইচা বিচাৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ এণ্টি অফিচাৰ পৰা চাব নাপাৰা হৈছে এইটো কাৰণে হেন্তি বাহিৰত যাইছে এইটো হেন্তি এডভান্টেজ লৈখিনি যিমান কেডাৰ্ছ বাহিৰত যাইছে হেন্তি এইটো পইচা চব কেপচাৰ কৰিছে আনটো হেন্তি নিজৰ বেনিফিট কাৰণে কৰিছে ঘৰ বনাইছে বা কিবা কিবি বনাইছে আৰু বেলেগ হেন্তৰ লিডাৰশ্বিপ হোৱাৰ ভিতৰত যিমান কেডাৰ্ছ আছে হেন্তি কেয়াৰ নকৰে আৰু ইয়াতে কিছুমান আছে হেন্তি ষ্টাইপেণ্ড চব কেপচাৰ কৰি আছে এটকাও নিদিয়ে আৰু কিছুমান 1/2% কাটি দিছে আৰু কিছুমানটো ফুল হেন্তৰ পইচা এটকাও নিদিয়ে ইয়াতে আমাৰ ক'ব গ'লে আমি 2000 ফৰ্ম কৰিছে 2012ত গভৰ্ণমেণ্ট লগত আৰ্মছ ডে কাম কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা কেডাৰ্ছটো কিমান হেন্তৰ ওপৰত বিয়া পাইখিনি বাহিৰত যাইছে কিলে বাহিৰত যাইছে হেন্তৰ পইচা চব হেন্তি নিজে কেপচাৰ কৰিছে আৰু নাচায় আৰু হেন্তৰ লিডাৰশ্বিপ হোৱাৰ ভিতৰত লিডাৰশ্বিপ মানে তাৰ কেডাৰ্ছ আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন ভিতৰত যিটো প্ৰব্লেম আছে হেন্তি চাব লাগে হেন্তি তাৰ হেন্তৰ ৰেছপনচিবিলিটিটো নাচায় আৰু যদি আমি আশা কৰা নিচিনা হেন্তি কাম নকৰা হ'ল তো হেন্তি নিজে পাৰ্চনেল প্ৰফিটৰ কাৰণে কাম কৰা নিচিনা হৈছে বহুত
বহুত বেয়া কাম কৰিছে যে হেঁতি ৰেছপনচিবিলিটি আছে হেঁতি লিডাৰশ্বিপত আমি থৈছে যে হেঁতি বহুত ৰেছপনচিবিলিটি আছে তো হেঁতি তাৰ ৰেছপনচিবিলিটিটো হেঁতি নুবুজে তো তাতে ইটোৰ ভিতৰত হেঁতি কেডাৰ্ছ হেঁতি ৰেছপনচিবিলিটি কাম নকৰে আৰু বহুত মানুহ হেঁতৰ ওপৰত বেয়া পাইছে কেডাৰ্ছটো তো হেঁতৰ গল্টিটো কি আছে যে হেঁতি নিজে হেঁতি ৰাইটত বিনা হেঁতি কেবিনেটত নজনাইখিনি হেঁতি নিজে নিজৰ হিচাপত অৰ্গেনাইজেশ্যনটো চলাই আছে তো আৰু বহুত কেডাৰ্ছত ষ্টাইপেণ্ড আৰু ATM পাছবুক ডকুমেণ্ট চব হেঁতি হোল্ড কৰিখিনি আৰু এইটো ষ্টাইপেণ্ডটো হেঁতি নিদিয়ে তো কেডাৰ্ছ প্ৰব্লেমৰ নাচায় তো কেডাৰ্ছ তো আমি কেডাৰ্ছ হেঁতি এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাক ষ্টাইপেণ্ড মান্থলি 6,000 দিয়ে এইটোৰ পৰা আমি যেনে তেনে চলাই আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো আমাক ডিমাণ্ড বা যিটো পাব আশা আছে এইটো আমি ৰখি আছে তো চবৰ প্ৰব্লেম আছে ফেমিলি প্ৰব্লেম তো এইটো ষ্টাইপেণ্ডটো নাপায়খিনি হেঁতি চব হোল্ড কৰিখিনি থাকে যদি বহুত কেডাৰ্ছটো চেলেৰি নাপোৱা হৈছে তো হেঁতি নোপোৱাৰ কাৰণে হেঁতি নিজৰ পাৰ্চনেল পৰা একো কৰিব নাপায় Angmelun Singson, Elias Tiger Cookie, Information Public Secretary, UKDA. Today we call a press conference because the reason are as follow. Government of Cookie Gum, United Cookie Gum Defense Army, UKDA. REF number UKDA 22-22. Press note. The UKDA was formed in 2010 to fight for the rights and interests of the Kuki people of Karbi Anglong and appointed Sri Songam Haokip, Elias Peter Haokip, Timothy Kuki and Sri Zanglin Kipgen, Elias Excel Kuki as Chairman and General Secretary respectively to lead the organization according to its aims and objectives. We shunned the paths of violence and came out of the jungle and officially laid down our arms and ammunition to pursue our cause through peaceful and democratic means at Surasajai in Guwahati on 24/1/2012 before the then Honorable Chief Minister of Assam and the then Union Home Minister of India. On 1/3/2021, we all peace-loving and founding members who are willing to sign peace agreement proposed by the government on 24/2/2021 at the office chamber of the Joint Director SIB, which was rejected by Sri Songam, Elias Peter and Zanglin Kipgen without our knowledge, which became disgraceful to the UKDA had removed them from Chairman and Secretary and unanimously appointed Sri Khaithang Dongel and Sri Thangboy Guite as Chairman and General Secretary respectively.